FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka jinse jisiko bunakoretu asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka jinse jisiko bunakoretu asore. Alright, abara kabisa jidega chia budukire na 35 na moyo yense ya yabono mambye chinsa cha Afrika ya mocha ene nkayo mugusikisi ya fama garatu bangire ko kumanya ile chinguru mona asa magazeti ili tukuri lero na buna botambe kenege kosiyeke imakimoro buri mu mincho liminche buna botambe nguru kwa du omonya kirogo na incho buna botamba soko boko kwa nenga seti mbuate ne ya the Daily Nation litariane kwa sa nguru corona mayaga by the way agiwa daraga yo adi ngibetanga twamulekere by the way a few things bimulekerega but anyway good morning my brother. Anyway, it's a good morning. Yes, I know you to Angela by the way. Freddy, I wake up with yeah, did you monguru kiagera? Monguru no muya. I have ole buango. I have omonene no muya chinga kichionsi. Yes, I tono muya by the way. Yes. No muya bwate aboto isana mabera ina mange sana. Ndere no ibwa okumia. Twamwakire mbiyamo nikera tuancheru kalitukolia lero. Utarangole twakaterenga ki. Mone none na kumirie ningorabe bunaye. Andetaiya. Erelitaria ine limorioka. Yakuru kwa Nyasaye. All right. Gazeti mbwata kuboko no mwanjo mutagire gazeti ya Taifa Leo litukulia Ijumaa etengo Friday omutinyo sabo mwaka w'ikiri 2022 kitariki na 20 na ibere. Kuboko kwa nenga gazeti ya The Daily Nation kitariki 2022 omutinyo gataona kabero mwaka 2022 litukulia Furahi Day. A headline igagoteba iga. Venezuelan with election stickers held at airport. Yeah. Yeah. Mwakanoni kumulekera sepeji ya kane dudu ya gazeti ya The Daily Nation. Omo Venezuela. Aso montoyo moro momenyi bwense ya Venezuela. Litukuligo roga abuate tukabuate important documents cheke mbekeba chorine chimebeki ya IEBC. Chistika chirichibwente kuna antikunga this is a polling station, this is whatever tallying center and stuff ebintu bingabune ebyo chirol agoso imeyense ya Kenya ekera abasikali bali bako base airport ba suspecting igente ku muntu yabwate mbintu gie bako check bakanywane bintu bi IBC birikire bako akera babisa ba IBC because according to the procedure chia airport ekero IBC ku receive documents chire sensitive bunechio iko bakumanyia airport edinde babi receive with a lot of security babeka say warehouse yabo ekiombeke kyama kuja kuruzi just like they do ekaro bakoleta ballot papers go say these other equipment bakalangelia IBC babisa ba IBC bawe iko bakotebanga ebintu bire to expected abasigali bako bolinga key number 1 mbiri sealed because we went ko sealed with a serial number ngechi sticker chiko genda IBC chikurwa zenze gete Yo bigoire. Why bimukiri mundo muzigo nde bwanzi ase bagi yo muntu bayanyi bakarengera bakateba no gente kengeri buya bakakera abantu ba DCI bagacha bakabeko muntu libyara na abande barenge komo identities cyabo kitaramanyikana babire bone go chunguzi negenderete egento kialetire wasinga IBC ye nere shiwambali prepared wakolye bocholi bore free, transparent and verifiable. Bugano yino ora mai page yakanega igaongerete. Just 17 days before elections do this. Ekembega IBC kere very independent. They are very independent. Kere chibesa billions of money. They say they are very independent. Yes, vaire chibesa billions of money. Billions of money kwenda kinga chikura chakore kadira century gwenerete. How can you bring such kind of important documents in such a layman way? Ebintu bune bicha kokora wana abantu bangeko tora doubts nekyombe. This is where problems begin. But let's say tiganya sakoro wanja kwae. Tonyoro moremba nsinsi ya Kenya, nyasato cholero murai uri urara nse ya Kenya. Lakini ndo basa kote bego tiganya sakoro wanja kwae kero montata ketegozalie gasi somewhere intentionally. What can you do? Magoso nara taka netimasa. What can you do? There's nothing I can do, but I'm just saying aki magoso nara taka netimasa bo. Wento wenya winyo. Ya magoso nara bilioni ya mazao.
tali ari biyo ni amasabo masabara amanene gwetani negento koru wale no mugalichi mujalichi no wendo utalo chimwe mugano ino rase becha kana senga seti at nation mancho motegereri. It is very risky, very risky. Mwancho motegereri ase headline gazeti ya Taifa Leo: Uhuru atandikia Raila Mkeka. Asinge jebiro omura wenze ya Kenya Mosque Uhuru Muigai Kenyatta oyeri obosi we kibando bono ase jinse mo kindi bwachakire konigwa emia kolengana bana tebete chi title deed chiaru chinyinge sana chamalemo echiro yemera yaigwirwe abajaji ngo kivale kwa chorwa bali batigalete nabo igo mura wense ya Kenya Mosque Uhuru Muigai Kenyatta gakomokorere campaign Raila Odinga anemono asomo chiyo Nairobi mugano inga yora iye kora kinga bono Raila Odinga igabwate full support ya Uhuru Muigai Kenyatta, the president of the Republic of Kenya. Mugano yuno goteba go ora mamete ga igasepechi ya kabire gazeti ya Taifa Leo. Peji ya kabire nemo geto mugano ngana kimongwano yomo bakuboliga making of another Obama in UK. Mungwana naro yomo most likely kobe prime minister ya Bongereza. Magayo wetige mbere mu Boris Johnson. Mungwano igakuru kunga Rishi Sunak muno Obama tu nere miliayen Kenya ise nigalengo mo Kenya no ise nakina tebe so koro yaye nigalengo mo Kenya nakina koro nigalengo mo Tanzania. Is like whatever Ronald Mayaka is my friend. Yes. Musani wange sana nabo kubwakire simu yabwate. And it's enough. Lakini rende bono Mayako yo muri yako konye sometimes nabo tamanyole. Tarigo ikera igoro ya magana yo konye ka. It's just that affiliation inga omonto ni mo maeto ikaraste igora. Kwa busaigo. Anyway, together busaigo. Anyway, we wish him well, by the way. That is it. Big achievement. Chapa nini gora sepechi ya kabira singa seti ya The Daily Nation. Asepechi ya kabira gazeti ya Taifa Leo roboti rwa Infotrack. Ekene kiyombekeo ko robot kibwaye igobaga tebanga asorogongo rwa cost Raila Odinga gatangaine na 59%. Akobwati kuna William Ruto at 25%. Wow. Igoba declare coastal region koba engome nkonsana ya Raila Odinga. At the same time mbaga azimio la umoja wa Kenya na Kenya kwanza mbaga ndete korwa ni TV ya Kasarani na Nyayo na Roger Josephat Nanok. Kenya kwanza ya tebetigwe TV kia Nyayo na Kasarani bibuki liko tayakarada muzwali agote waiga mnyonge hana haki na mnyonge kupata hiyo haki ni mwenye nguvu kupenda na mwenye nguvu mpisha apite. Chana naye mkono usiweze unaupusu tu. Otherwise atapita juu yako bwana. Uliza Mike Mbuvi Songo. Atakueleza kwa upana na marefu. Kwa kina kirefu. Epeji ya katana singa zeti ya The Nation tudu singa mulketeke kana kia Deputy President William Samoei Ruto agenderete kugikiria serikali wetera se ugochika kwa muraiwense ya Kenya Mosque Uhuru Kenyatta kuyelia ligo lilio bosi bwe kibando. Abasa ko tebange kine getambukiro gyo kubangaina twa ba Kenya. Ino muganura sepeji ya tano asenga seti ba choranga obosiba kabosiba nendobye kabekwa obosio bole igano mwake kura na alensa yani ngetekera ngabwa tobosio bwake kura. Anyway abakenya emilionia ya menu goteyemo kurwa se chinse mo chiria chikwene kiembulenke gose arid and semi-arid areas nigo bagendete gucandika kubwatikana no bokiana we endagera mugano no ubwate wasana sepeje gataona kabira sekyombekia International Monetary Fund kiare tiro monyogiro gochiaso omonto rachikobe president after 2022 because number 1 yatebire Kenya bonega sikire na madeni yae mba kunyara go keirigo liestima. There is no way Kenya bono igera nyare go keirigo liria maguta roboti urundwale ngoigoro. Right bono iga there is no way bara nyare go keirigo lie bintu binde bya kawaida bono iga the only remaining option
asense ya Kenya after 20 chikure chicha next month. Number 1 egeri inde serikali egendere ku keep afloat na kore merobili yae. Kuikaba chikore isiri goliria maguta. Kuikaba chikore dues. Yani kuikaba chikomentari goliria maguta. Kuikaba chikore dues spending. Ase bintu gete bibere bitatu igase serikali erinde gokeje butumiki bw'ekibese. Kuikaba chiku increase interest. Yechibese ugwakana ochiase chi bank chibengi au chinse ya Kenya nabo igo my friend abantu bakasaba bachikusiria amabaga yemiremo job losses wino mugano ole detailed asepeche gatona kabira senga seti ya the Daily Nation asepeche gatata gazeti ya Taifa Leo omukonyi w'umurabinse ya Kenya Daktari William Ruto nigobono akomurera Uhuru Kenyatta ase egento kiria gukoroganga no kumonchokera ekeramba igwana netenga achikomo okoboko ekero aguchikurigie nero burayi bwense ya umwaka oyo lakini kolengana na Ruto gatebanga mbali keranete ande onsinga Uhuru Kenyatta achikomo okoboko mbali keranete so tabuga ati mochando ndi bwensi buna president ya mwaka wa Raila okoboko at the same time na mo skenara okurigie kero kibo governor me county ya Kilifi igaro mubunge we constituency ya Malindi Moroke Aisha Juma bono nigo anyoriro moese nyuma y'ikigambiro gie county ya Mombasa gose ikigambiro kia Mombasa gotebanga certificate chia yankebwa ati chinguru cyo kwane kinga certificate ichyo ne chieke no gose ne chyo bolimo ngayigo ba mutigire epeje gata no gatote muri getumugano gigana kinga rigati gashagwa bagenderete kurwaniriro bolimo bwa 1.5 billion borangene airport ya Jomo Kenyatta International Airport meyo muchi o Nairobi amono mukuri biashara ndoyo mukuru kunga John Michael mugano inora sepeche gata no gatatu mugano no lege gadudu siritukulere University ya Kenyatta ne bwate graduation congratulate all students baguchiko graduate kurwa se university you at the same time mugano no lege gana ki Deputy President William Ruto na Raila Odinga bagenderete kuligichi kura kurwa chinsemo chiri chikorokana ko bachi swing vote chitabuwa ati mesimamere metindi bonege county ya Mombasa ekimenano yikuriyo governor Abdul Swamad Nasir gatanga ine bono abwate 50% ukubwati kuna Mike Mbuvi Sonko ubwate 22% no nyubwato manyogiro koti and by the way ntokiwo kumingelinga Kwale musubati uyo urumo deputy governor kurukunga Fatuma Achani na barase ko be governor next abwate 31% yes akubwati kuno muntu kumupinga abwate 25% tusubiri tuone at the same time at River Traders ikabamo etokobako Raila Odinga muna nere bago chigwakira chikura nekiombe ya Kenya kwanza agaiga page ya 14 ne page ya 15 boigo batete chigosore serikali kubwate kana na uko linwe biti ndio chokole mesangirekano yabo ye campaign yo moelio account ya Kajiado mbabege toroboti iga epechi ya 4 epechi ya 5 igoronga ngaki omochio kitengela ogochie koegwa municipality naro chomugabana we account ya KISII Moske James Ongwae kagotebanga omochigwo gembo noro notagere kwa municipality mbawangete ndokera dudu sase page 15 nalimo inyorete mugano limo bwate neti mugabana we county ya Migori Okotho bado igoro yoko mwito musubati gete gotebekananga Sharon Otie no ngagarengo musani yo yebubwanchani asalenge gutumika APA ya personal assistant ya yekwenda kumuligia bono gaigage gotebekananga APA ye egorokunga Michael Michael Juma Oyamo na bwato wa mate bubwanchani no musubati uyo na Sharon Otieno mataka ukwane gento gete lakini rende yangetige Bwana no raze peje 15 limazenga seti at the Daily Nation inyorange debate ne bororo tukolia Jumanne president tukolia Jumanne boigo Kenya National Examinations Council ngo chakibara magacha abo amayiya kurukunga mitihani house unoro roboto rase peje gatatu ne peje peje gatatu gatatu ne peje akiandika zeti ya Taifa Leo alright katika tenga seti ya muleketa mangana kichi style igama tene weekend na Friday no bayibacha kominwe weekend ye namulikire katika tenga seti yo mwanchomo tegereri at the Daily Nation ngano nolega iga sepeje 23 kurwa se county ya KISII goro yeke minano yo kuriyo bugabana ngaki bintu bigenderete kuna gonchoka county
why KISII political contests have taken a nasty turn. But trust you mikolengana n'umuliki we mugano oyo bado gabagoteba nga bono iga obutuki buna bokorokia Simba arati yako mbele onye community nga umuntu gotwale wave une ya Simba arati nera ko mugabana, then believe you me Simba arati barabe gabana. Yes, onye community nga nye community bo ngemesangerekane na beoja gosoka iga yakitigura na roje community ngemesangerekana nere go determining nje yaro kana ko mengi na yogere tikura igoli oli gati ya Raila Odinga na William Ruto timba tingo jiko president bukawa na motegerede sana Richard Momoimonyo nkekera lenge go issue statement ritskole goro akwana rigoro yentukurikia aba ATC gali akwana ndamana sana makongo sana igata betenga we know bara imbale bagenda go team up ujikubona kuiba chikura chia Simba arati but mbali go chikonyara, which somehow gives an explanation, some demonstrations to a very talk or chiko kole kana. But equally brigadier asabara ikuru statements chiko kone goro yobo iwe chikura we can be very careful. Yes, ekiagera ekeombegia IEBC na kigetenere tamangana yobo waki we chikura na kigekora lia machibu, so it's like you want to say IEBC nko ibere chikura because onye tokorwanireke rogo naye Okay, are you new in Kenya? No, I'm not new, but I want to put it clear. My the Kenya muchando to bugate brigadier, muchando to bugate kurwa system chonsi kelinga. Yani go to washi mu to taka kotebana ki na bono you know Kenya what otherwise Kenya ni bintu gete menyogiro gete mesini ni to jande tere. Kenya ge ko bensere buru. And then we language ne ya bana siasa utabwenti go take serious. Yes. Pako no muntu sige tasisi kura. Inga na bugete baka ngibera. Yani nga wali uliona walinyaka. Oyo ndo titaka nyajikura 20 ngonga tena mu ngangere de nyinge nkuwa roje na chia onjolete. Utali them. By the way wanasiasa kama wanafaa wakashifiwe sana. Tigatu tigere kiombe ya IBC yakole mirimo yae. Eldoret National Polytechnic netangaza chikosi chabo gaiga na kurushinza chesi kwa. Na ndio wate National Polytechnic? Yeah, KISII National Polytechnic. Kiko hapa tu. Abasanimba kwa nere gaga litkolera Friday, no maito musani ko kwa Steve ningo. Jembuli goreji gwaya na. Omozanaro kumezana badawanga ako fresh barida. Ndio igo antokiro montao de niko fresh barida. Barida inki. Amani Steve maede ndeki. Anyway, abako bikwanda tebikwa nenche kora nche nkwani boronge. Ndati manyogira. Agiri kole boronge gole fresh barida. Barida inki ndio ndio moto. Ade igombu yole ya ninge. Uko fiti. Asi chikoso ni jatu link kero. Chikoso litibwa tikenda Shabana. Barida chia. Etimu ya Shabana by the way, iko batu kuteteji point isate kara fortune sako, bai tuji point yejisato monyogiro no gendereza, timanya norori, yako bongeli naro na atotebya seibo boime. Fana manyala. Nachie ako tebanga bono webira maminyoka ya asata bete ku qualify gochi ase finals bone gagaligereti Commonwealth Games chigo cha ilinde gotema kwegerero bonyangongo bwa yeah at the same time we timu ya Kenya yaba subati chimita chiri buisano yes muchi bareko sobagetira rero ilinde gotema kwegerero bonyangongo bwe ense ya Kenya semule moyo ikiagira Kenya nere manyakane sana kuminyoko mule moyo lakini umuzubati naro yomo oiboire Kenya lakini ogolire gochia sense kurukunga Kazakhstan ukurukwanga nora Jeruto iga minyogete steeplechase 3000 meters steeplechase akatanga na kakera ba Kenya nse no mo Kenya lakini ni raia wa nchi nyingine na anakimbilia nchi nyingine atafanya nini akatanga na kanyore gold medal. Now listen, Kenya ekero kwanyore gold medal watanganire igo konyora 1 million lakini ense yako minyokera buna bona buete gold yeiga ago chikonyora 30.2 million Kenyan shillings. 30.2 Kenyan million. Lakini aiga Kenya kokotangana 1 million, just 1 million. Okobana namba ibere mbara beka breakdown yiko kobana mbere go trimbo. I was just comparing ikigeragero muntu to goruaji azezi kunyimyokero. It's like otome binto ka otome binto
So yes no bwana tige. Tokora ni Friday yetogere. Otome bintoka. Magoma utirimbo gocha. Wana narokorera sana ku rwense ya Saudi Arabia. Unate segete. Clip ikinagero na chiko getegerera kia disturb sana. The government should do something. Lakini abana nande bado mbagenderete trainings chiko genda imense ya Saudi. Even trainings. Chindege my friend chiko genda Saudi chire in fact okanyora sai Friday kwenda Saudi Arabia rais ichibukire. Anyway. Waje tuingie kule Runyenjes. Mongora ya mwananyu omete kabisa abwato mukungu bamenyete nereka. Kero bamenya nereka asigika umungwano yakamwa agasoka ke aragende towni aratemu bugima ke gose uchikwirana na gantu. Akagenda akarigi imirimo ikamubura. Agasoa mjengo. Kero asoa mjengo akayetema ke lakini akanyachibesa ne chinke. Ikamubere bahati akanyore imirimo ase supermarket yemo ya Embu. Akakore imirimo yake lakini agachia agasoa ase erake. Kari me ya Runyenjes yalia akanyora umusubati gite umusamwera buno koramuruka. Timanye tigusega mukurekanete lakini baganchana. Igata yarobere mpango wa kando. Bora bobesa bulia rekorosi bonsi pi wagenda so musubati ulia. Mungwano ligamete nyumba gitari gwakana gishiringi 500. Wone nyombere ga chance na bale konyara gwakana kintari gutwara besa. Agachaka roso no bugima buli bwe town. Stare ya mokeire bono chibesta bwati chisaine. Agachanka akabo 1 week agakora mukayo musani wange sana. Akomoro kibuna mwanjete. Finally bagaja bakarosia agreement akawini mukaye bakarosia agreement yokoni bulimo. Kabona chaiga boka kaonia akamotebiri ntegete kolete bintu gitega ige byao. Magendera nande tokole bono igagaye buna ntegete tokole ne family. Kawani bole bolia shilingi chilfu chiminye 400,000 akajibeka mu akaenda Runyenjes una Runyenjes iga muntu mutani kumwageresi mino muswadi uli kai ulienda wapi tama hizo soso ilali lakini abeire ko inze ni umwake iroro omaete muswadi uli abakaliji bashiri bakakora 400,000 tatigete kano en 30,000 bule mooni only yo bule mo wabegirwe sengenge ni ngombe wabegirwe eta ochiro olire chibe chonsi tigobo gimabo motache buya akamu akoira naka tabwati na one bomb mukaya kamoboli naki kainga kira rogwacha igalene ebintu bire gwada temiro nero bwata ngayo madaji ngaiberu chibe chonsi chibese na ibere tu na kyuko ibiru chibesa na kyura ibiru chibesa ngibiri chibesa umusaje inki kwari kwimugara chibesa cyose bingwara kora atika no Mkeka igalende kai kwanza bantu kutara bale chibesa matukae hakyuko tara na 400,000 yogenda otebe kwa ibiru musubati olidada bosibuga abana igoro akamwaka chindo wa mazazi ila ni town yese kwali abana bagajikuba ngenge we kabalia chindo ye pa asubati mbara batindi nande kamusukuma netege kujialiga musaje yakaira ne town wale town yatemanye kairi wikabona mbugi maki akamenyete wikabona kiata bwata na shiringi ubu gimara chikomenya I don't want to care na bwatu asiekeru I don't want to care but the ante vegento kirega Dudos anybody family tigabe anybody family yes and tiga kole bintu bye family lakini obole mo nkiatale gochera koro bole miori bagakoni bole mo that's what I'm saying ekera oniri bole mo ndio oniri nkiatali gotigera tato ne besa no nsini inika no abuno ero buaramia but let me tell you this point tiangu anendo gere point blank guy abasacha abange ba university siko asa abantu batabakonye batigire chi family chi yabo chirororo
permanently unpensionable. I'm telling you. Bantu ba university asa bantu bagulire bintu babagulire bintu lakini omweli oyo yes bacha kuira na gocha. Bantu bagulira mata ibitanda bire very comfortable bantu bagulira sika. Lakini yekaro bagulira na gocha bado amaita raja babeteka bacha kuira nazo bataro sititanda chiso. Wa kwante kama tiankwana karo kiyo kankore. Onya kubwate family. Tige family ya eche number 1. Yes. Sort your family first. Menyogire ndio sigo janya tebinje inyoro nimbwate familia gushugulikera. Yes. Igotoboze ko kikobeka hopo azende mono. No. Nganimbo. Nganingoreki. Ade tugere kyo moyo ita kiase kya. Basacha baroja abatindi eto chiso bora kinyo babwate chiza mejindo tuna bwate bagange mipange. Vale down to what? Ara bakanyeko. Monto de weni esanyo eni. Bakanyire. Lakini wao mugeti orogonde Otagete ko etogotero raisi abantu. Seye bwana seye. Just be okay with your family. Make sure your kids are good. Carry in a generation yake rota aboro no baragenda ligasa kukiao. Na daide kwa melinga power till temporary lakini power is temporary. Yeah, como go. Power is temporary. Power is temporary. Money is temporary. Exactly. Wealth is temporary. Exactly. Be good to people when you have it. Komanda kende. Yale gazeti yao ya Taifa Leo mwenyewe yoma naenda manga mwacho. Na rero burito asama gazeti aseri tukoria rero. Kwa wagojo ya ndomo yao. Ayo na rero burito asama gazeti aseri tukoria rero. Ayo na rero burito asama gazeti aseri tukoria rero. Ayo na rero burito asama gazeti aseri tukoria rero.